Evo nas, dragi naši, pored male Ripaljke ovdje u Soko Banji. I 1. maj je 2022. godine. Prelepo je, zar ne? Evo, bližimo se crkvi Arhangela Gavrila, pod nazivom isto Jermenčić, a iza nas je lepi Rtanj. Pogled je divan ovdje. 2018. sam bio ovdje i zato savjetujem svakome ko želi, znači, da vidi lepotu ovo naše Srbije, da dođe do crkve Arhangela Gavrila, popularni Jermenčić. Proleće, 1. je maj 2022. A ja sam bio ovdje zadnji put 2018. Kao što sam vi rekao, vredi doći, znači, prelepo je. Evo, malo smo ispred, znači, vrha Popovice, a u pozadini se vidi i Soko grad. Lepo je, znači, došli smo i tu, pa red je. A danas ćemo krenuti ka Golemom kamenu, odakle se pruža prelep pogled na Soko Banju i okolinu. To su me savjetovali. To savjetujem da i vi probate, znači. Da biste krenuli u taj obilazak, dođete do restorana Vidikovac i krenete putem ka Lepteriji. Samo nakon 50 metara isključite se ovdje na brdašce i imate oko pola sata peške, znači, da se penjemo do Golemog kamena. Moramo to da vidimo. Nisam se popeo skroz na vrh ovdje planine, ali skoro da sam na samom vrhu. Pogledajte kako se pruža divan pogled. Eno, i Rtanj se vidi, i Popovica, i Soko grad, i kompleks hotela, i Soko Banja, i detalji, i reka Moravica. Prelepo je. Zato vredi i doći u našu lepu Soko Banju. Prelepo je, dragi moji. Idemo dalje.